Zbog svog zemljopisnog položaja ušće Neretve prava je oaza za kitesurfere. Ovaj relativno nov ekstremni sport na vodi u posljednjih nekoliko godina privlači sve više profesionalaca, ali i početnika. U našoj idućoj priči saznaćete i zašto. Kad spojite paragliding i windsurfing, dobijete kitesurfing. A kad ga smjestite na ušće Neretve, imate pravi raj za avanturiste i još jedan turistički potencijal ovoga kraja. Pa kitesurfing je stil života i kao je adrenalinska bomba. Ajmo reći tako da. Ok, koja je sad razlika između kitesurfanja i surfanja? Pa velika razlika u kitesurfanju imate u stvari kite, to je zmaj koja vas vuče i pogoni, dok u običnog surfanja imate samo dasku surf, jel? A onda imamo još i windsurf koji onda imamo jedro. Znači to su slični spojevi, ajmo reći, istog sporta, sličnog, ali ajmo reći da se to komponiralo sve najbolje u kitesurfing koji je nekako najlakši za učit i najpristupačniji. Kitesurfing je počeo biti popularan tamo od 2008. 2009. se to počelo odvijati ovdje na Neretvi. Tada smo mi počeli sa školom 2008. Evo, 10 godina ove godine škole, a svoje uzlete je već postigao zadnjih 3 do 4 godine. No? Vi ste doveli kitesurfing na Neretvu? Pa učestvovao sam u tome već. Odakle vam dolaze sve gosti danas? Gosti dolaze stvarno sa svih kraja svijeta. Zato je Neretva u 5 top mjesta na svijetu uvrštena kao takva. Kako? Zašto? A zato je, mi to kažemo kao hrvatski Brazil, zato imamo pjesak, plitku vodu i flat. Znači flat je kad nema vala. Znači idealne uvjete i za početnike i za profesionalce. Poput maratona lađa, i ovaj je adrenalinski užitak na Neretvi završio zahvaljujući entuzijastima i njihovim temeljitim istraživanjima. Osobno se bavim kitesurfingom od 2004. godine i tu sam baš prvi put probao na Neretvi. Moja ekipa iz Splita, u tim vremenima nije bilo interneta, nije ništa, onda smo gledali, saznali smo po časopisima. Amaterski dani sad su daleko iza ove ekipe. Zahvaljujući upornosti i strasti postali su prepoznatljiv brend Doline Neretve. Ali i nakon svih uspjeha poručuju, ovo je tek početak.